Konkretno ovaj otvor je jedan od mnogih koji se na svakih, pa rekao bih, metar nalaze na ovoj zidini i ja pretpostavljam da su služili za negde promatranje procesa koji su se dešavali u gradu da bi vojnici bili spremni za svaki potencijalni napad. Dok sam pravio koncept emisije, bilo mi je dosta bitno da pogodim sve činjenice tačno i da ih mladim ljudima prenesem na pravi način, jer negdje video ostaje večno i to što prenesemo na mlade ostaje, a zaista to za mene predstavlja jednu ogromnu odgovornost, tako da nadam se da sam uspeo da dam neki svoj lični pečat, a u isto vrijeme da prikažem činjenice verodostojno i onako kako treba. Cijela tvrđava, a posebno kula Motrilja koji danas pričamo, je imala izuzetnu izvidničku i odbrambenu funkciju, jer su vojnici koji su stajali na njenim utvrđenjima posmatrali apsolutno sve procese koji su se dešavali u gradu kako bi negde bili spremni za svaki mogući potencijalni napad.